Mikäs mies sinä olet? I live here. This is my bedroom. Good afternoon, sirs. I want to seek asylum in Finland. No way. This is my garbage field. Seeking is no problem. You are not the first one. Do you want to fight? But I'm bigger. So what? Mascula tai Dylan mä pelaan eikä kelaa jos säkään käy sydämit fudan mut seis kulaan joka studa. Perustin tuottaisen ravintolan. Tarvitsen hovimestarin. Ei käy. Itsekin lopetan jouluna ja muutan Mexico Cityin. أنا حابب طلع بلد أمان ما فيها حد. Haluatko daju? Mitä sille tehdä? Kadulla tuo ei kauan noilla raameilla pärjää. يعني برأيك أنا كمان لازم بلش مثل وأعمل حالي مبسوط ايه وفرحان. وهذا الشيء الوحيد بس مو تتبسم بالشارع يظنوا انت مجنون. Niin kauan mä täällä hengään, kun Stacy Klobu on tonnissaan. Maistuupa. Niin kauan They found my sister. mä täällä svengaan, seiskaan skuru rullaa raiteillaan. ايه حلو. هيك أنا كتير حبيت فنلندا. بس إذا بتلاقي لي شي طريقة أقدر أهرب من هذا البلد بكون كتير ممنونك.